что это был май, обещавший надежду на счастье, и разорванный утром на части, подгоняемый криком «Вставай!». Потому что это был ты, только что залечивший раны, возвратившийся с поля брани, получивший победы цветы. Тілімізні yok etmеге тырышқанлар, миллетіміздің ең ажайып инсанларны апсханелерге қапатқанлар, құршынға оғратқанлар, халқымызны ватан топрағындан сүргін еткенлер қайдалар шынды. Топрақ oldu, күл oldu, аяғымыздың түбіндегі тоз oldular. Onun içinde bazıları da kulüp okumak mümkün, lakin sonu pek acınıklı. Gene de göz yaşına bitti. Çünkü ömürde öyle şeyler hakikaten de oldu. Lakin çoksu pek fena, pek facialı, pek dramatizmle dolu. Anau kırnın ardında yılt yılt eti ot yana. Endi bizge Kırım kayda, tuş korsek de bir fayda. Milli terbiye bergen, vatanға sevgini aşlagan qorantalarımız, kartanalarımız, ana babalarımız oldu. Bugün nostırdı, aksu berip koksundan, bırakın baharından, korçaladı erkeden, vatan degen duygunu men kalbimden saklarım, anam bergen aksıpla, o şeмотлак аквариум. Когда судьба прикладом стукнула в окно и прогнала мой род с родного края, пускай я родилась десятки лет спустя, в моей крови стучат воспоминания и душат горло боль. Рассудок мой мутя, я там, я среди них, начавших путь в изгнанье.